Arngut Gibriel badai ki Khasi Pnar. Ki basyong basa ha Block 1, ki lalet ye ke Jing Ujor syaka Hbdrf Border Dispute Redressal Forum, Hbdrf, ha kabayadai bat ke Jingcia kablacia ha kahnriu tarik ujaliu ha yau men-i. Ha kaba kila syabat bat Jingbyrngem ha ki Arngut ki dekat jangka Karbi Students Association. Kini ki Karbi kila pen board ki ban bam semai, ban kok ngu ya ke Karbi anglong, ha pedeng ke Jingya pen bet put bat ban register ya ke kendau ke Chongki, bat ke Karbi Anglong Autonomous Council. Ka Hbdrf, kalau dapat Ujor syakibor badai Khmih ke West China Hills, dah ke bagian turu bagian penlong Jingbyrngem, bat ke West Karbi Anglong, kenang ban penne ya ke Syongsuk Syongsan. Harga cukup por, ingin saya dengan jingpok juga government, harga cukup por so DC juga West Jingtia, makin kuat penlong nak dengan jingelang. Bat harga dengan jingelang. Yang kentu yaki board district ban court bat kitu ki stakeholder ni kita depan senong ke badan situ. Yaki wehek senong, yaki rambak senong, yaki kamburan yang kita kan huncai benriu, yaki nong yalam sing balang, bat yaki tu ki pai bak ke basong ke basa harga ni ke jaka ke basa ini kan rum menerang. Bat makiki ka biru kin cranbait hawashit basai ka bagi don manong, mangi Khasi Pnaro ngin cranbait direct ha ka basit basai ayu ngi don manong. Pai ai ba ki bor sarkar pat kin pela kam ke cuk sai. Nak kan bentabat penkut no, ya kan jing syak maham, ya kan jing syak penting pensmich, ki beri ujungi, ki basyong ki basa sikit-sikit. Kakan huan kabalami Khmih